Eri n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Vyake jima umwanchi umurieli abugeta seni y'Ensoko chitakine 24 chumutinyo gatatu mwaka uyu igabwe chiri bubere 25 noyomo ensane yemo yabona mugoroba imegeta seni y'Ensoko asemesa yamangana maya togukwariga beno umwanchi umurieli atosanga asobwamo gochaka bono iga goika omoelio nyora yonsi nabuko yabwate gwekera sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube gwetera Ensoko TV. Elietariane Kerubo Frida nigotoko batenere Barnabas Yondari Felicitas Kabendi na boigo Kevin Mogoya soka nikemna chibicha neliogi ya gwikira sole a senchera ya bene. Kondo mwanchi umurigelia tiango tranyara senchera yoko ya chuda. Tengireli bageringe omungu mwabo mwana Van Quiz Pole. Mwana Pole Mukava ni quiz no mwana omukota maitiko stato mwabana akoretende Mugabo na Simbarati gotalera na koremia e amatenya gosira omoteri Fan Quiz. Wasama kuna vita, hakuna matusi, tafadhali na waomba tuongee pole pole, tuzungumze na wananchi wetu, tuwapembeleze watupigie kura na tuende mbele tukiwa pamoja namna hiyo. Mwaziri mukuru Dr. Fred Matiang'i kugikiria siasa chikoramana chinga kichechi campaign. Mimi nimeona hii mswada wa kujumuisha wananchi nini ya kinachoendelea pale bungeni, hii mswada iko sawa sawa. Abamenyi be bunge ya West Mugrango gukwanira igoro y'umuswada umuyabo gosangirelia ebirengerelyo. Chaka maya yebirebiga nigo tokoya chaka kurase county ya Nyamira singo komenyebuna murobeli bwa bananchi bokobwatuka ebirengerere byabo igoro yelichiko eliabekire bosi bwebunge umuswada bogosangirelia ebirengereryo maiga yogoikirania amagendero nigo murobeli yo okoreka sichiabisi chia CDF ebunge ya West Mugrange county ya Nyamira nigo mubaro monene bwa bananchi kurase ebunge ya West Mugrango bwesokia nago ikirana ase chinseme chyo chia CDF asababu atoka ebirengerere byabo asabange babo batebire bunani go lichikerio libwenete kubwatuka chinguru chinene mono wotia asabana inchi kubwatuka ebirengerere byabo asomorobelio onde bwensi ogwikiranirwa ne serikali nige gikalekyo kyabage koragwane committee eyetenenete amangana yelichiko ase bungenene anemono abajumbe gati yabo Otiende Amolo webunge ya Rarieda Mojumbo Mochore wekiamagia ODM Kipchumba Kimuge Mojumbe Steven Mogaka webunge ya West Mugrango abagenderere kora umurobelio yo ubona iga mulikito Steven Nyarike Mbunde narogotoigorera amaya enseyemo Ase karekyo kyarawane kamati eteneta mangana yerichiko ase bunge nene ase gati y'abajumbe bari baikirana Rarieda Atienda Amoro Mojumbo Mochore bwe chama ya ODM Kipchumba Kimuga mono mojumbe bwa Roro Moske Steven Mogaka ase yakorekana samagaja CDF imeyomo Nyamira ase yari baga bamenyi banyamira kubwatoka chingwa na cyabo atekana no muswada umuyiya oyu barengetie go chiwetie bill asomonu we Kenyandanza bu public participation bill. Mimi ni majority leader bunge la mwananchi Nyamira County. Mimi nimeona hii mswada wa kujumuisha wananchi nini ya kinachoendelea pale bungeni, hii mswada iko sawa sawa. The need for independence. Those people who are taking care of this bill should be given independence by the constitution. You find that the government the opposition side there is a line on the other issues concerning the bills.
bantu babere batatu naro chega ya munyamato babere batatu ngabakura ngiri hoteli ngabasayini nga public participation nje nakane tekwa wala ekiyaya nje ko barangere urezi bakora mutatu akolire ibanga Kareka kimoja letanya, umoja letanya na ichumba, yoro pia watu for example, unawito kuwena toka kwa uwa sense ya Kenya. Kabla tuletewe ama chochote tunapenda kuja kupitisha maendeleo, sisi wenyewe ningependa kusikiza waheshimiwa wetu na watomaka na maoni kutoka hapa kwa zile vitu za ngeze tunahitaji. Baro munge horia sokia ni go hoyo koboko kobomo wanjirana ebir iyo erachekwa umumenyi kobaga kubwatoka ebirengereri biaye maiga serikali etarakora kinde yonsi egento baereire obuya borachekwa baboko baroro ane mono kurigereria hagati ya biria bitungetie umumenyi bene. That going forward, public participation amendment bill is a very important bill, especially within us. Kwa sababu siku mingi tumefanya kitu inafanywa kabla ya kuuzisha wananchi. Sisi tunashukuru Mheshimiwa Steve kwa kuleta hii maneno, tujumuishe wananchi kwa sababu tujue ni nini serikali imetuletea na nini ambao serikali itatufanyia. Itakuwa vya hivyo. Resources pesa kigo tumeka na kitwacha kobori na ikiaga kikorwa jena na batema iga na serikali etorose ni paketi akerege kiyogocha amaje munaya atoko isakala muneri yatoko none transport mwana icho yamira Manyani gegatiende nigo baerera tabo bwegenu abo gwikiwa kigima kwibirengereri byabo goika kurigereri waso mwerio azekeria bakweranga nigo babaire bakubwatoka chingwa na sebirengereri asekorende keri kirase bunge nene yanyorekana nga birengereri byabo mbiriko bekwa so roboti ro mwerio ipi iko swala kabisa. Nataka kuambia mbunge wetu akiwa one of them kwa hii legal team, ipi tumekubali kama wananchi wa Nyamira hasa wanaitwa West Mugirango, ukipeleka huko bunge kufanya hiyo amendment, tafadhali msoi kitu yoyote mtengeneze vitu yenu, ipeleke vile ilivyo na vile wananchi wamekubali. Nigo bono ebirengereri bigosangerwa sense ya Kenya birachiko irona cross war roboti urachiko baruko bwatokwa na koheranga gose ebir eyo nechikoroserwa hase ekatiba ya Kenya. Na hayo maoni mmetoa tumeyasikiza na tutayasikia manane. Steven Nyarikembone, Soko TV, West Mogrango, County ya Nyamira. Kotigana nayo nagoska bosio mugabana wa county ya Kisii na baraibande korwase county yo nigo bayetarira enka yayo moteli nyagusira Kevin Ngiti uyo manyekanite buna Van Quiz asekenyorokia matagaro ewodi ya Bosoti Sengera ensemo yebungi ya machoge chache iligotenena nabo igo koyeremia enkeyo nanya nabo nigo mugabana arati aliira yogoche gutenana enkeyo chinga kichiga cyobukendo bonene nagotumanya mulikito Wycliffe Orenge. Unenchira yamo yokorenia koboko nabo igokurwa magombaye gochase enka yo moteli gyatanya gusira Kevin Ngiti uyo manyekanite buna Van Quiz yosito mabwaye asenya gitari atabaka magiga yokobo morira setegeke bono nigo mugabana we county ya Kisii Moske Paul Simbarati amana baraibande kurwa ase county yo bayetarire enkeyo eriko yagombya nabo igo gotenana nenkeyo chinga kechiga cyobukendo nebirero ntetengireri bageringe omungu mwabo mwana Van Quiz Pole Mwana Pole mukava ni quiz no mwana omukota maitiko statu mwabana akorete ndike ngena achire by Pole bune family ne Kenyoro alafu na umwana oli mungnoye shiza yanga Mwana Pole umwana oli orare karomoke sana nande nabangoja kobo omuntu omonene ase ense ya artist estole na iwanto metenkari yo mumuroyo agotera buya ngende kikagenda ali kagenda fairo mpaka buna waikire gabona iga ngendo kya kabere na goteba ngendo ngiro mu MC itateba
Tokonyora muswati ubika anyore gasi igosebono gaki ara anyore gasi kwanza egento gya kabere your excellency mumuru yo gagoterete bunisuja nando cho mweni bunisuja tokore binte usemo matesi bantu tam kako kuona ni amate asenka ya nyagosira Van Quiz kutoka aseka nyaruki amatagaro ewodi ya Bosot Sengeren sembo ya bunge wa machoga chache nigo magaba na Simbarati amoto ya nyagosira kabo motelio muyana boygo komonyora asa kabo motero mutanga ni tegima kurwo gusi komoro siri watera wasali ira yo kuchekotena nenkeyo asenjire wenlete Van Quiz obatero ukogotero okubekire na kogo tanga nipi abolide Julius na abolide Julius ekano mwana oyo nanyora to hotel robotero gatebanga tigande nteru mwana oyo ndedo denga ekero mwana oli aterete ogotero uko onde bwenzi na kukolese ringtone agakana egaso ringtone asa enkonyora gusine shiringe ya mogo seso mun indage tojo kwane nkurusi nayo sori kera iguro sori nkoleta asiga naye naliorale me mo wanje boyo banyana bonigo abarai bali bataranere egati yabo mu MCB wodi wa South Sengera Pito Kelio mu MCB wodi Masige West Muske Jacob Bagaka mu MCB bachore kurwa sebunge ya Kisi Arua amagomba bogochia asenkejo nando mwana utkaira mokega bana uri mwana yo utkaire no mokebugo gukumia onya ndia kuri university mwana banga mbara kare kuri university ono mwana utkaire munari gakubeka nangina nabora anyana ngo konyarare nangina tanyara kwende kira tukigaba ngina na ngo ni piaf umwana no mokemono umwana yo uraire okuruku Van Quiz nentakana ekora mama bwe kokorteke uraroro nando tigire muswati oromoke sana actually abanta babo chabatoke mitandao bateteiro umwana yo sana yo okuruku Felista bakomotetea tranya kombona namororire bagotebanga nyo kunyara tigasimba mokonye yekoera bamaitenga ye muno monto Van Quiz na gwanjite sana na goterta so gotera kwa ekere kwa nguboti kura 2022 na barara ka gwanjite nige amati ya Kevin ya kabuna mbemono asogotarerwa nabaraya bochinga kechiga babwate birere binene itangani goteka ngambye na sombo gabano itoko nyari baga oya gotwapora senge yegai nandi boy gotwa kira senge njo arule hadi ngomwana oyo tigaire gaiga nakamwana kaya gake nganko mokonyari einerera mono kugani goite siagera umwana otigene no makesana ngoripoteria Soko TV koro matagaro ensemo yabunge wa machoga chache county ya Kisi Eritreane Wycliffe Orenge egati yabamenyi bensemo ebunge yabo basi nigo besokire na gusaba obomo asumo basi ekerense egendete kuyarigania asobochori obonene bw'omwaka ogocha bagukwana samatanga yoko moenia nyagosira Jeremiah Mamori meya wodi ya Masige West nigo baburi abananchi gochora abarai ababwate amaroro ya magendero nigo bamuire okoboko yokorigikiro ky'obojumbe wenseme yo Dr. Samuel Siringi asobochori obole bosyo nabayigo komochia oburai bwabono asogotaikerania amagenio ya abamenyi babo basi mutuikange erongie na intwe mutoromie na intwe mutoromie ego ero mumuna tubwate bono na intwe twasoki kurwo tuigwananire gakorunga Dr. Samuel Siringi asobo gambi Siringi akoboria Siringi tiai we support naende tumogo da korra mono nga bosansa mobwati oyo gotugambira ori innocent na ndo bero innocent ina aruete seino mono ngo kumonyerade ngoraigo ngonyora umwana abane university nero ego sobe university ali ngoto kotokonyori ani bato no mwana ali mungaiga ngoto batenga oyo inga muire nando ali kubwa ali buno kora ali kabande siningo mate kwara ali kirabande ngora tole rautire uratiri kama batari gasi nene ando rona ogo gasi nene igara from manama ya igere ri mugweka no beta musaje boli muromoke aturusti ogosobulu masamarone link sisi kama gurura kagiri kanyoranga abana zaidi ya 150 na 9 kwa uchipasa richeze gendeli zaidi ya mara moja yani kwa zilipo 10 na ndio zilipo 10 na ndio zilipo 10 richipasa richeze sawa basi obiri ndagete ko komanyinga obiri ntwa mwake nitishikura nsawo mahate maga yao ne polytechnic yero ekorukuro gale institute tanya goswanya oneli tukiri muime aruna go support 100%
na ndo tayora kana muntu naro chete kara asoko to bagandanya bitari gotira twakana ngate ko nyade kana tubaganwe turaba masemono andi no turaba ntabake wese gakuliye kirogo kagwa keiru togo ikaso muntu oregeti oiru bonene gwetanga wakenga ari gonkorete yibaga bona atororo gari abana bakurekera masakara koboko enu gutengiya kanga yaretere kibesa cyane gotoretera muno yosirete kwamana kwere guri baga kwalire boko bwaho kwalire saba iri ho baba esoka nyomete kujya okuru mwana inori baga isika muche nyamaje hall ya nyamaje ntujitoleta abantu ba universities fund bari bakuru scholarship chibese yabusa ninje baledera abantu bali bakuru kwa higher education loans board ninje baledera abantu bali bakups babasomi abana abo bayitunga kibako chora chikosi kera ndu abande kare tu ajeti university tu wale goitoro sana ime bono nje tinde itiba mwana bumu basi asumbuke ngatama iti kosi akasoma tinde iti mwana mu basi ati galenga ngatama iti bana chiba siko bwatiwa odengo jana ko rasiri mwomoe jisiri sana umuntu imonde tere to musiri mirindi bayule abantu bali jiriyo bakora jisiri ndi bamojera buka tinde brokers Omukonyi b'omurayi kiama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigagenderere kubulia abananchi kumusira seganga yayo kubulikirwa ky'oburayi bwense asobochori buli bosio kaukwane mi county ya Nyandarua hekeragyo kwigora cyabisi kinya kiama ya Jubilee Matiang'i nigamochirie abarayi bali bakwenekia siasa chukuramana asera tabire nigara cyekwenekia siasa chomulembe Murikito Clinton Ondigi na ikirana Chinsemecho nabo yotwaliganira roboti rokubwatia Omukonyi b'omurayi w'ikiama gya Jubilee oyibo korie kirego ky'oburayi bwense Dr. Fred Matiang'i nigagendereire kumuchia serikali ya Kenya Kwanza sogutaikira nimeroberio ao ya magendero nobokorerio buyasa bananchi asa mochire goturbanirwa kwemeroberio ya chagitiwe inse serikali ya Jubilee nsi oburayi bwaye omurayi bwense omukuru Uhuru Kenyatta kwa sababu wakati Jubilee ilikuwa mamlakani tulikuwa na linda mama. Hiyo linda mama iko siku hizi. Wakati Jubilee ilikuwa mamlakani tulikuwa na masomo tunasaidia capitation kwa shule zetu. Hayo masomo yanaendelea vyema kweli siku hizi. Ilinda usalama tukiwa katika serikali. Si mnaona shida vile iko kwa usalama nchi yetu ya Kenya. Tunataka kurudi kwa serikali kufanya hiyo kazi. Engineer ile hospitali tulikuwa tunafanya kwa ushirikiano na county government, national government ilikuwa iongeze 1.2 billion alafu waendelee mbele. Mambo kama haya yote imekwama. Kuna hata barabara nilikuwa naambiwa hapa na wananchi wengine wa Nyandarua kwamba imeanzishwa mara 6. Inakuwa launched 6 times. Imeanzishwa mara 6. Kumekuwa na shida kama hiyo wakati mwingine na mnajua vile nchi yetu iko. Tusiji tukiomba Mwenyezi Mungu atatuonekania tuende mbele. Kago kwa nasumo igabu kwigora cyabisi kinye cy'ekiama gya Jubilee me county Nyandarua ensemo ya Olkalau Matiang'i nigo aenekirie buna hebyama evidence obomo bwensemo yo kwameria serikali nigo bire yamo na imiroberio negendrete yo kwenekio kubwaterana bosibo bachorio bonene asagendreire gusaba barayi kwenekia siasa chomulembe no botoereru moja wa upinzani opposition unity sisi kwa pamoja. Na hiyo ni decision ambayo ilifanywa na NEC ya chama. That is not a personal decision. Naweza kubadilisha kesho. Tulikubaliana sisi wote wakati huu nchi yetu inahitaji sisi wote tuwe pamoja. Wale ndugu zetu na dada katika chama cha DCP ni marafiki zetu, ni ndugu zetu. Wale katika chama cha Wiper naongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni ndugu zetu, ni marafiki zetu. Wale wako katika PLP wakiongozwa na Mheshimiwa Martha Karua vile vile ndugu zetu. Wale wako katika DAPK wakiongozwa na Mheshimiwa Wamalwa hao ni ndugu zetu. Wale wako katika Democratic Party wakiongozwa na Speaker Justin Muturi hao wote ni ndugu zetu. Hakuna shida hapo, hakuna mambo ya uhasama, hakuna vita, hakuna matusi. Tafadhali na waomba tuongee polepole, tuzungumze na wananchi wetu, tuwapembeleze, watupigie kura na tuende mbele tukiwa pamoja namna hiyo.
ukwana somo igoyo boigo no mokonyi bo murai w'ikiama kio kabere Jeremia Kioni uyo tuguteirare chinkwana chiabere chikwanekiwa Samot Kabwangoiga bunere no murai w'ikiama gia DCP Rigathi Gachagua mbabwate ngusanano ya gisiasa. Kioni nigatebire nigo bare amo na baraibanda sense mu kwamiria serikali kwanekio burai bwa bono nkorwa borororo abusi bo bochorio bonene. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wangapi walifurahia? Hata mimi mwenyewe nilifurahia sana, kwa sababu wengine wamekuwa wakiweka fitina kusema sisi na mimi na yeye tuko na vita, na mimi na yeye hatuna vita. But I want to tell you what Gachagua Ligiji has achieved in the last 1 or so years. Raila was unable to achieve it for all the time he led us in maandamano. Abara yabo nigo bono basabire abananchi kwerikia ko baba gichukura elyo komusira Fred Matiang'i aseganga yaye yokoria oborai bwense elibalente oborai obya na magendero. Kwa mapenzi yenu, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, ikifika wakati huo, mnajua ile kazi nimefanya, mmejua ile kazi nimefanya. Nione wale ambao mnasema mtanipea kura yenu, tafadhali twende mbele. Nataka kusema hivi, mimi niko tayari and I will not let you down. Asante kwa our presidential candidate Fred Okengo Matiang'i. Hebu mseme mzuri. Okengo Matiang'i. Clinton Ondigi, Nsoko TV. Kutikana na ya Clinton kurasi kaunti ya Nyandarua ni utokera na Sorogongo Rwagusia singo kumenya n'abasai kurase ward ya Kitutu Central imense moye bunge ya Kitutu Chache South nigo beso kirense yo morobelio umanyikanete buna tuko kadi iligo segeta abasai kubwata ekura bosio bobochorio bonene bakoragwa nere Benjamin Manoa nigo bayerere kirenge kenene na guchakwene kyabuna gutwara bale obochori osengwetera bale obochori buli bosio nabigo gukora amauncheri anene ase ward ya Kitutu Central. Asamaleta ni ngonkoro ku Benjamin Manoa ni ngonkoro Kitutu Central ward ni gotorega gosegeta basae ase gangene na yogo tukobwata chikura intu ni gotokorukuna tuko kadi na andi guchenchi oborai ni go bochenchi kugwetera kubwata ekura musaya ndonse asole kora torero gocha semechi ino kora tarocha mino etole timu enene ntabe togocha elinde tonyaro gukwanira amangana abera atatu enchera yogo chikobwata chikadi echi elinde tonyaro gochenchi oborai boro obobe ase ward yeito etole ni full support yo mwede incoming MCA Josephat Sungura abere toko iwa mangana bagotebanga abasai nturu gotware kura nare twabere togocha yunga ntobwate kura etobwate kebana woni to wesoki abasai bonse pukuru chinganga chonspi tonyaro wesoki tonyaro gotware kura yaito elinde kura yete nyara ko be sauti yeito elinde to boborabu wetara sabanta abandi bakotaranga ntubwate kura abasai mwenspi asimwabita tuko kadi kila mtu tuko kadi ni ngoro kwa mheshimiwa Josephat Sungura then coming MCA Kitutu Central ward by this siku ya leo hii timu unaona hapa tuko kadi ile create group eligo chikwene bolinga abasai bonse Kitutu Central engima na keningima kubwata bale chikura. So kuna link itakuwa inatembea. Ukipata link umeona umeinvitiwa, ingia kwa hiyo link kama hujashika kura, hata kama umeshika kura, utusaidie ili watu wengine waweze kujoin. Kura ni kura yao. So if you want to choose whoever you want to choose. My work telling no tanga akira kura as long as work ro otete ko chora. Elinde to change borai wagusiye ito na kenini. Kwa sababu bantu twensi kwa pamoja chitariki 30 tunachiweka tubwate kadi ekadi na robogima ekadi na pasari ekadi na rokerento tuko kadi je wewe Oskabusio litkolia lero nigegati abamenye korwase chinsemo chiali angoko bali ne kibago chengera maiga yo mujumbe ukitutu Chache South Anthony Kibagendi kubabikira chinguru cy'umuriro ense yo morobele bwe serikali enene o last mile connectivity wakwenekeuna kere binyoro nemechi ngotwarere chinguru cy'umuriro okwanekerekyo nigo bakirembye mono gucha aso mujumbe yo aso kubarusi musunteme na kumusaba agendere kubalentera amagendero anda mange ime yebungeyo se transforme the chairman porque transforme la magendero roro ona so ngenge ndongo teba ngamtiria mugambe toke bagende lazima rie kwenye toko nyibichi se weta lakini bona ya ikira magena ma
atukuna rama ga twara kuru kwe bikondo ga ona muro jento we bikondo da ngo tiyo mwishimiwa Kibageni mbiamono nende mbiamono soko toletero muriro gaiga in fact abana baito bakwende school gari yangoko saa zingine ntubwati muriro abana batakire preps chamambi koma gonora abana bakwenda saa 2 saa 1 ndi abana baguye school otokumira ni mbiamono nende mbiamono atoletero muriro nende gento kende na nko munyori mwishimiwa Kibageni otro maga yao nende gento kende ebara nere nare ngoko saba bara nere yaite ibwate koru mushara roboti gari eswete guteme so vata masise gutira ata bakaria dia number 10 mwishimiwa Kibageni na nko gusaba aso wanda kwao no toro maga yao obwa toto tukorore bare yu utubekere no na kamoro mwakaibo nario abantu gweta twatwa no konti tuchitawe nte nale kwere ni Anthony Kibageni mutombi yamono asa magende agende teko gotoretera gaiga intuntu agwa estima gaiga toroche mono gwetera santo ni to Kibageni otorete ni estima ko bano magoko ase estima yetu ya chireria ngoko Anthony Kibageni itagenderere anje ni no moko monene asomo esimi wa Anthony Kibageni otoretera omurero ase ngenja abana baito konya bagosomere bigenga ngono moko monene na kimoko gende sare moteri no tura monere tutam nekenyoro kya liangoko nande twabiri no moko monene asokonyora omurero gwetera ase omwisimi goito Kibageni tinabiri no moko manane n'abantu abaminto turatwensi twabiri no moko manane tuanya korora murero gaiga kurugese bunense atongetwe boni ga twaroriro murero yo gwetera ase omwisimi goito tutwagokire mono agokiu sana no mwishimiwa Anthony Kibageni asogotenyora nende abantu barianga kogaiga entungo nyokumusabira ntore next 2027 Mwanche murigereria akorwa sorboti oro ni otokonyari bagari gosoa somotimo como keigo tosiomie chituka keigo tokuirana ntobe togosanga mange ime yensoko TV. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi asomuro burigocha buburemi n'obutugi tukelio endagera bono for instance to toko encourage dinga tuachia dry feeds nali chikunywa macha mange cha production ya mabera abayibo indagera desmodium neji indagera chiri very rich in proteins chibwate proteins chiregoro bono go chiburukaneria igoro je chombe njire gangenye bono che bana chimori chae igo space teliko komata kende yo winda ko bono kokore gento kelio anu gokora Jumanne chinsebiri chabutuko n'umwiroro ye Jumatano chinsaisano nemo chamubaso tingo encourage bantu nga baire chombe basibegeti chombe bono mune chigachi amabere egasi yabo no kurageti onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatano narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Nabari b'Chinguru erikwe manyabona wataka kuruchitananya chense Frida Kerubo Innocent
Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kia mesa ya mangana maya. Buya kegimo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegimana inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndemo. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini ngoire ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koke butuko magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Karibu sana mwancho muligeli atusanga sentunda ya kabire imeyamaya ne Nsoko TV. Oskabusio murai wense Dr. William Ruto ni gatarire county ya Siaya iliogosio magendero asaliganirwa bene no mugabana bwe county iyo James Orengo okwana nigaenekia kubika chibilioni 25 ensemo asobwaga chigwe chinyomba chirigoririe inse chinyomba chiribu 3 orachigwikiraniwa nabo igo bwaga chigwe chichiro 24 na magendero ande amange nigo alira yo gwikirania magendero chinsemo chonsi ugwatananika gotaiyo. Rais, tumekukaribisha Siaya. Wewe kama president wa Kenya tumekukaribisha Siaya. Mimi nimefika hapa Siaya, hapa Usenge, kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni. Na dawa ya deni. Na dawa ya deni. Mimi niliwaeleza watu wa hapa Siaya ya kwamba hii bahari Lake Victoria tumepatiwa na Mwenyezi Mungu, na kuna sababu Mungu ametupatia Lake Victoria ndio tutoe chakula na tutumie kwa biashara, tuwe na chakula na tuwe na pesa. Ni kweli ama si kweli bwana? Sikizeni, mimi nimefika hapa leo kwa sababu hii mahali ya Usenge hapa tunataka kujenga paya. Tunaweka milioni 600 leo hapa Usenge katika mpango yetu ya housing. Hapa Siaya tumeweka pesa ya serikali bilioni 28 kwa housing hapa Siaya. Tunajenga nyumba 8,000. Tunajenga masoko 24. Tunajenga hostels ya vijana wa Siaya, vijana 11,000 wa university, wa KMTC, wa Technical Training College watapata hostels, because we want to develop every Kenya, every part of Kenya in an equitable, in a balanced
manner without leaving no part of Kenya behind. Etureti y'abagabana ensi y'oburai bw'omunyakirugo Ahmed Abdullahi nigo ritko ria rero baragwa n'omuseneta Omandera Ali Roba na gwikirania abusibwe komiti y'ekibesa ase bakwanera igoro y'omuswada bw'okubaga kibesa ase omwaka bw'ekiri 2025 n'oyomo korengana n'ekiumbe gia CRA chikaunti nigo chibwenete konyora chibilioni chimenye 55.3 ase omwaka bw'ekibesa bw'omwaka bw'ekiri 2025 n'oyomo nabo igo omwaka bw'ekiri 2025 A review of the explanatory memorandum to the bill indicates that the national government continues to reduce available revenue for sharing between the two levels of government by creating funds and deducting the sum total of what they budget for those funds before sharing the revenue. And this was also pointed out by the chair of the CRA. We don't believe it's constitutional right to deduct CDF and GAF and any other such fund created by national government before the revenue is shared, and this thing impacts on the DORA. This the third and fourth cycle of remuneration for the state officers and public officers in the counties. Now this increase was done 2 years ago. The third cycle was implemented by national government in July 2024. The fourth cycle was implemented as 5.2 billion last year. Now what is happening is like accounts are being set up because we are serving the same people. Officers from the national government have already enjoyed the increments, and the county as staff are now threatening to have industrial action. So the reason why we are really pleading with this committee to consider the 10 billion additional, which will come in as equitable share to support us to implement the remuneration of the staff. Thank you. As we review this policy, the equalization policy, and even the formula used, I think I have repeatedly in many fora before, including the IBEC and Summit, said that as we consider counties that should benefit from this important fund, it is important that we look at counties not just holistically, but also that certain parts of a county can actually require the equalization fund. Chingaki ekyo oboigo nigo bakwanera iguru y'ogwataneneka gwabere gokwenekirwa ase chikaunti ase bagikiri obukurumi obwabere bokoirania obokoreri magega anene koratera kugwakanwa kwabakori emirimo. Chair of CRA, you are telling us that money meant for salaries of UHC workers should not come as conditional grant. I would like you to persuade me more. How does it offend the process when our FIA chair is not Abdullahi, not Barasa, but some of the governors? After they have received this money as part of equitable share, then they'll use it for other important county functions, and UHC workers will end up not being paid their salaries. What's wrong with it, the money going there when it is already ring-fenced, that it should be strictly for the salaries of these people? We are saying this because you know the reports from the other institutions showing that many of our county government workers, they have salary in arrears, some up to 3-4 months. A week ago, I saw public pronouncements about the county governments paying 450 billion. And that was the conviction that came out. Then I saw what the CRA has recommended. And of course, I have the advantage of being in a committee. And we have to decide between the 520B and the 454 billion.
I really want the governors who are here to understand that we believe in devolution. We support you. But I think the reason why county governments are not collecting revenue is not policy. It's because of the corruption that is linked up with the financial platforms which are collecting the revenues, and the ones who don't collect the revenue are actually pocketing the cash. Can we begin to talk with each other truthfully? It's not policy. All of them know. Ask all these governors, they'll tell you. They know. So this story at now, let's look at policy. No. Can we get a... na kugaya no kungusana na kwabeire gokoeni kiwa egati chingiti chiro sana na boigo abamenye muri kito Linet Nyambane na mange ababwatani ao abo bakwarigania amaminyoko yechimbero cha marathon amanyekanete buna lewa safari marathon babwatokire oroboti omubaso bwerit koria rero asebararirie emeroberio yabekirio eri kwenekia chimbere cyo kigokorwa kero mwaka ngo kikire goikerana. Why have we been consistent over the last 26 years? Because ultimately it ties back perfectly with our purpose of transforming lives. So if you look at the communities in that region and the places we've been able to impact, it's everything from wildlife conservancy to education, to health, to economic empowerment in that region. So all things that transform lives. So from a conservation point of view, for example, it is how are we working with people in the region to make sure that the crops of the people are not, because there's always this animal human conflict. So how are we making sure that we're empowering those in the region, leveraging technology to make sure that that doesn't happen? Or how are we empowering farmers in the region to make sure that they have the right tools, the right tech, delivered via phone to make sure that they're able to thrive and use modern technology methods. Ukwana kurwa ase omucho Nairobi ababwatani abo nigo batebire gwetera amaminyoka yo nigo banyare ko bakurwa ogosira gochia ase chiamate chiri kitari kwenyara nabo igo nigo banyare ko bagosira chiskuru ao imeyense nonye nabo nigo batebire chimbero cyo mwako yega nigo chigo cyo kubwaterania abasaye beke goriegeke. If you think about it, we recently launched Citizens of the Future, so it's something that we're super passionate about. We have the Lewa education program as well, where we've invested a lot. We support 28 schools. I think around 60,000 students have been impacted positively. It's about making sure that they have the right digital tools, digital learning, digital boards and all of that will ensure that they're able to compete with students on the global stage. So it's a lot more. Obviously conservation is a key part of it, but there's a lot more that is enabled because of the work that happens at Lewa. Very happy and excited as the host, as the Conservancy. We want to welcome everyone for the 26th edition, and we believe this time round is going to be different because we want to power the young people. We want to also to look back and see the gains that we have had over the last 25 years because we have come of age. So yeah, it is going to be greater. Chimbere chyo chigo chia kominyokwa egati yabo ne chimbero che kilomita 42 enusu ye marathon kilomita 200 na yemo nabo igo kilomita 10 abana bago chikonyora ribaga ryo kominyoka kilomita 5 echo chigo chigokorekana chitariki 25 na ibere omutinyu gatano nomo omwako yoiga ensemo ya Wildlife Conservancy eyo gotoka ime ya Northern Kenya. We expect still to have about 1,400 to 1,500 runners, but we expect the number of spectators can grow from 5,000 to 10,000, and we hope that the weather will also be conducive, just like it's been raining. So, and we'll have both different people running from various continents. So we expect over 20 nationalities from different continents coming to run to celebrate the 26th edition. We will be having elite athletes into this race of the 26th, and just like we've launched today, the list is going to be released very shortly. We want to keep it as a secret, but we'll have elite runners coming to help also give an example to the young runners that are forming. Because the most basic things around communication. But when you go up to Northern Kenya, you take it for granted that you can communicate. And some places don't have networks still, but the majority of the country does have very good network now, and it's really critical, right?
for rangers to communicate with themselves, with their operational bases, with residents, to really quickly respond whenever there's a threat, whether it's a threat of human-wildlife conflict, whether it's a threat of poaching or anything else. So even just a very basic communication network has changed a lot, and that's had a very, very big impact. Koripoteria en Soko TV, eretaria ne Linet Nyambane. Mwenche murigeria korwa soroboti roni oteikira mweli obokumurikira mangana maya asebire biga kurinde toskale kende akwegotya hemiregerio aimegeta seni gensoko chikoraga chensa isato ayona mange nenyara senchira iyo wikira negetera nenkirubo Frida notobwatenere Brian Chaka Barnaba Sondari Kevin Mogoi nabo igo Felicitas Kabendi asoko nekebna chibicha niliogiri abwikira sole asenchira yabene.